Nadu Delhi One Honorable Minister Jongka Rural Development and Textile Jongka Sarkar Padang Ugiri Raj Singh Mentakasing Alawan Jongo Yakashnong Kabalatif Komka Erisel Village Hakashnong Dan Baduan Hakajingdon Lang UDC Kariboy District Lembat ke Observe Beper Yakane ke program la pelang hapo duya hall diwan badbaro ke long kemi kinong tanjan na kishnong beper haba ajengkran na kaliang Ugiri Raj Singh hakane kasngi ulaya pleu jungmot yakinong tanjan yakabaki syam jingya bat ya ka jingmentoi ka baki yo hakisam ki ba mansua yang mampu DCIC itu kalau training suam tentang puncak training tentang ayo pada dia antar benar apa bukan di area ayo yang fifty malah dia pakai media pemain itu harus sedang tentang apa sikap saja hadir bakal ada dia training pada mayo dalam ada di training akan thailand national rayo rayo tu yang pakai rayo pakai mayo satu aja kita ditutui tentang nanti pada mayo cuma jangan notice pada rayo silakan kau nanti hadir pada jengka mayo cuma sistem mentah apa yang rakyat rakyat belum lah sistem tu koi hadir nyulak और ट्रेनिंग के पहले से उनका ये जो इनकम है 10 से 15 हजार साल में प्रॉफिट तो ट्रेनिंग के बाद और ये गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद सर उनका ईयरली इनकम हो गया एनुअल इनकम हो गया 7 लाख से तो 10-15 हजार से 7 लाख नरेंद्र मोदी कहते करते जो ये नरेंद्र मोदी हुनोच मनो मते सुभाराती Kato kada advertisement ni hapo katan cumi hapo kanena Erisel jonga ritiwan de juni da advertisement ni banyo activity be design yo gun ki design be prepare hapo kanena Erisel juni hapo kanena than de juni da advertisement baliyo ijing toy hakdam ya ki lokni ki babdam ki kan kerja pati kikut semlang ru sampai ini design be prepare kila banten kila openian ka ya design juki harga state, harga district, harga state, harga international, technical center. Kami hapo kaneka Erisel bejoni, Andrei bejinyo bejoni kalong hapo ka Erisel hapo kaneka DRC bejoni kabanginan na panian harga hapo Jumai hado kaneka snem kalong kumba lailan ni. नडू जुलाई में July. कितने महिलाओं को जोड़ा है Kinontre da ki juga bibi ki dalam rumah sanggup. पाँच हो गए सर एंड एम्पलम लगे Ki dalam mai pemu. 30 है सर 30 ओनली 30 हमते हरिया 30% बस केवल 30 महिलाओं को वहाँ से फायदा होगा ताकि तो किलाई को नहीं Yang kibat bagi. रिवॉल्विंग होता है सर मतलब 30 लोग जो होते हैं तो उनको रोटेशन बेसिस मैं पूछना चाह रहा हूँ Shishu na kaliang ka sarkar prang ha ka jingela momentary rongba du kariu Narendra Modi ulokan tiu khamtam e yaki kan hon self help group hakalang ka jala jong kari ha ka jingpet ka jingkme jong Ugiri Raj Singh undang yai persang bana jingerap yaki nong tanjan jong kane ka shnong ulaya ro ru ya ka jing start ka jongki bar ya ka jing tanjan ya ka rukom tan bar ya ka jing wi rong hi ki jongki ya ki jan. One of them is livelihood program is National Rural Livelihood Mission Self-Help Group something here nothing क्या यहाँ बोला जाता है Self-Help Group को Self-Help Group when Modi come in power 2014 that time only whole country only 2 crore 32 lakh. This time 10 crore
25 lakhs. That time bank support only 22,000 crore by the bank support. This time 9 lakh crore for the women income generation program. So Meghalaya is one of them. So I request to all officers, including my department and state department, so kindly request all to you to make a design, make a blueprint through self-help group and generate the income by the handicraft, by the handloom, by the sericulture, by the and other thing, maybe piggery, maybe gottery, maybe poultry, maybe cattle, maybe horticulture, everything. Meghalaya has a own credibility, own USP, green. So you have, I seen already natural color in your village, dyeing already natural dye. Some people tell me this is only dyeing in this village. So you have a strength, your natural dye is a strength. So I request to you, we are together and a state government and central government with you must be Prime Minister dream, 15,000 per month income minimum. Your income must be. So we are doing something this type, so many types of a scheme, you are beneficiary. Then I will only one thing tell you, a state government and central government with you. Thank you.